umugabo umwe yigeze kuvuga ngo niba hari inyamaswa mbi muri iyi si, inyamaswa inshuti gito, inshuti mbi cyane, ngo muraseka mu bihe umeze neza, ariko iyo ugiye mu bihe bibi kagusekera inyuma. Mbese yo hose iyo iraseka ntabwo ibabarana nawe, ntabwo isekana nawe. Iyo ubabaye iraseka, iyo wishimye igaseka. Mwirinde inshuti mbi, mumenye inshuti zanyu. Mr. David, let's go man. Yo, what's up Kigali? My beautiful name is Kavoma. I'm back again with another beautiful story for today. Duherukanye harya muri episode ishize. I'm back again with another beautiful story for today, man. Umunsi ni tariki simbizi muri yangana. Location niyo ndayizi. Location is Nairobi City. Nairobi gira ibintu nanje ubwanje ntaramenya. Umutipe umwe yaricaye umunsi umwe nta telefone afite amafaranga, ariko aravuga ngo nta telefone, nshaka telefone. Ari kugenda mu mujyi wa Nairobi muri CBD, ahantu hitwa CBD. Aragiye yumva umutipe amukozeho, arahindukiye, ngo man, ufite telefone ndi kugurisha, none hari amafaranga waba ufite nyiguhereze ya vuba. Ariko umutipe akayimugurishiraho, akagurisha kuri iyo telefone, akayigurisha ari busy ari kureba, asa nyine nk'umuntu udatuje, adafite amahoro. Bambwira okay, n'ubundi narinde kugenda ngiye kugura telefone, ubwo ufite telefone reka nyigure nta kibazo. Akoze mu mufuka, akuyemo amafaranga 15,000 by'amanyakenya, birangana n'amafaranga 150 by'amanyarwanda. Nuko nawe urabizi, afashe telefone atangiye kuyireba, akozeho, ararebye ni ibiki. Mu gihe ari kureba agatelefone, nawe urabizi gatwebwe tugura agatelefone dushaka kureba uburyo telefone ifotora. Arangije afashe telefone, kazaza yifotora, arafotoye. Ngo arangize wa mutipe yamuhaye amafaranga, iwe ari gukomeza kubara ngo arebe niba amafaranga yuzuye. Tipe nawo hano kuri runo ruhande ari kwifotorera ngo arebe nyine quality ya kamera uko imeze. Arangije amuhaye telefone, ahitahiye n'amahoro. Tipe aricaye akomeje kureba telefone uko imeze, kugenda ikora features ibiki. Aragiye none buke mu gitondo yigiye ku nshuti ziwe, aberetse ukuntu telefone ikora, iri gukora neza cyane. Mari telefone nziza ya Infinix, cyo gihe yari Infinix Hot 8, niba ari Hot 8 sinibuke yari. Nuko none ngo arangize yaricaye yitere story n'inshuti ziwe, asuye mu rugo araryamye nk'uko bisanzwe. Murabizi ko telefone inshyashya yewe nazo zasitera nk'amapwe make. Nuko ubusarire zibuza n'ibitotsi. Araryamaga nka saa 8 kubera ko nyine abashaka kwinstara ashyiramo apps ama application byinshi. Nuko nyuma y'iminsi 3, mu kanya gatoya, nyuma y'iminsi 3 abonye abagabo babiri baraje, ari kwitemberera muri iwabo muri quartier, ari kwitembera. Abagabo babiri baraje baramufata, wowe turagukeneye, aho munjanye munkeneye nk'abande muri bande. Umwe yinje mu mufuka, akuyemo ikarita, arayimuhaye ngo nasome. Asoma handitseho Detective of the Republic. Yari detective. Arangiza aramubaza, ese afande ko muri kumfata nakoze ikihe cyaha? Arambwira ngo iyo telefone ufite niyo kwiba. Niba mwibuka story nabateye ubushize muri Kenya, ukuntu polisi yabo ikora, uko ikora nuko iyo bagufatanye telefone y'ubujura, ugomba gutanga umuntu wayiguhaye. Uyu muntu nawe agomba gutanga umuntu wayimuhaye, uwo telefone igarukiyeho. Iyo bagufashe wenda ku rugero wibye telefone, sibyo, wibye telefone uyigurishije ku muntu runaka, uwo muntu runaka agomba kugutangaho kugira ngo icyaha nyine kote kugira ngo imugire umwere.
nuko telefone baramufashe tipe baramubwiye tugiye muri polisi hari ibintu ugomba gusubiza. Yewe nakoze ikihe cyaha? Wibye telefone. Iyo telefone ufite niyo kwiba. Okay, arambwira okay, tugende kuri polisi njye mbabwire njyewe ni umuntu wayingurishirizaho, twahuriye mu mujyi CBD town, arayingurishirizaho muhereza n'amafaranga, nta kindi, nta muntu nibye, nta cyaha nakoze. Barambwira iyo telefone umuntu wayiguhaye yari yayibye kandi nyiri kwibwa baramwishe. Yumva kesi irakomeye, yumva kesi ngiyi sasa irakomeye, si ikintu cya ivivi. Amaze mwakaje nuko noneho ngo arangize baramufasha. Noneho yewe dukeneye ko uduhereza wa muntu wakugurishiriza telefone. Yewe iyi Nairobi yose ndamukura ko Nairobi ari ahantu hanini, ndamukura he? Nuko noneho ngo arangije yibuka ko igihe bari kumugurishirizaho telefone yari ari gufata nk'udufoto kugira ngo arebe karite ya ntuza ya telefone ya kamera ukuntu ifotora. Agiye kuko yari ari mu mafoto ya mbere aragiye ararebye ngo arebe muri galeri yiwe, asanga ifoto yigeze gufotora harimo na wa mujama wamugurishirijeho iyo telefone, asanga amufotoye nka hano gutya nk'ahangaha. Yaramufotoye nyine, ntabwo yamufotoye mu maso hose, ariko yamufotoye nk'ahangaha. Cya gihe yari yunamye ari kubara amafaranga, asanga yamufotoye nk'ahangaha kugira ngo arebe ukuntu kamera ikora. Iyo foto kuri yaramusevinze cyane. Noneho ngo arangize baramubaza ese iyi foto wayifotoreye hehe? Aragiye arababwiye ngo nayifotoreye ahantu hitwa CBD, reka bagende ahangaha ahantu bamufotoreye iyo foto. Aragiye babajije umujama wari uri gukora kuri alimentation aho ngaho, aramubwiye ngo uyu mujama wawe umuzi? Areba iyo foto uwo mujama babajije, arambwiye yewe uyu muntu ndamuzi, ni umukonvayeri kuri stage yitwa Koja. Aragiye baramubwiye. Noneho polisi aravuga ngo ntabwo tugenda twambaye nk'abapolisi, turagenda twambaye nka civil. Kwanza bakoresha n'umugore kugira ngo bafate uwo mujama. Noneho uwo mugore aragiye, umupolisi aragiye abajije abakonvayeri baba bari aho ngaho, arababajije yewe uyu mujama mwaba mumuzi? kuko ni cousin wanjye, ntabwo tumuherutse mu rugo yaratorotse, yaratubwiye ngo ntabwo ashaka kuba mu rugo, ariko turi kumushaka kugira ngo tumusabe imbabazi y'ibyo wenda twaba twamukoreye kugira ngo agaruke mu rugo. Byahiye, ni umupolisi wari umushaka. Nuko noneho ngo arangize baragira baramubwira uyu mujama turamuzi. Uwo mujama bakorana igikonvayeri baramubwira bro bimeze bite mani? Hari umukobwa hano mwiza cyane ugushaka, ari kuvuga ngo ni cousin wawe, ngo aragukumbe cyane, ngo arashaka ko muvugana. Noneho ngo arangiza aramubwira umujama nawe yumvaga ko ari umukobwa, araje. Noneho mukuza baramufata. Ngo barangizaga kumufata bamwinjira muri polisi. Umujama aramubaza iyi telefone wayikuye? Kuko ga yari ari muri polisi, nta kindi ga yari afite gukora. Barangiza arabwira jewe umujama twarahuye nijoro, nyirayo twarahuye nijoro, ndamuniga, mari kumuniga arapfa. Sinarinziga nyine ko yopfa vubaga nawe. Ngo arangize ndamujugunya. Barangiza iyi telefone mbona ko ubundi mwebwe mwari kunshaka, ndangize ndayigurisha. Kuyigurisha noneho umujama wacu wa hano rero, umujama wacu wa hano rero abakize urubanza rwo kujya mu rukiko. Bari bagiye kumufunga muri gereza. Noneho iyo bagufatanye icyaha wenda cyo kwica, barashobora kugufunga imyaka yawe ya burundu. Nuko uko niko umujama wacu yakijijwe gatoya gusa na telefone. Ibaze iyo ataza kuba yarafashe amafoto kugira ngo arebe karite ya kamera yiwe, biba byaramugendekeye gute? Aba yaragiye muri gereza akazira icyaha atigeze akora. Ariko biranashoboka muri Kenya bane story abantu benshi same story, baraza bakakugurishirizaho telefone kandi iyo telefone ari y'ubujura, baharangiza bakakwinjiriza mu cyaha. Uko niko umujama wacu yakijijwe na telefone, kubera ko gusa yifotoreye utuntu gusa kugira ngo arebe ko telefone ikora. Uko niko yakize urubanza rwo kujya mu rukiko rwo kujya no muri gereza, ibihe byose Imana yavuze ngo ntabwo ugwa mu cyaha utakoze, ntacyo wajya mu mani. Thank you man, that was the story for today man. That's your boy Kavoma. See you in the next episode. Peace.
peace